Hajing ke Francong, sengtini nalainai sini UNGC apprentice Francong, sini UNGC apprentice ni je notice nongkaka all India wo, engkau jago sin Tripura ni bagai buat alada sheet tonggo, engkau seng nalainai, sini kon sengkau jaga UNGC no official website thangan seng bini notice thangan no, recruitment notification thangan sengkau jaga nungmai, advertisement for engagement of apprentice in UNGC 2020-21 ini. Sengor kili hayagan bin ko phane notification Francong. Oro jo jaga no jaga yang rojak tonggo bo treto busuk pus tongnai Francong. Ingke sini seng Tripura ni ingke sini Agartala rojak o jaga Agartala ni bo busuk pus ingke sini busuk sitong tak qualification busuk nang tai boys busuk jorti apply khaiman abo seng narani kaham keno pura video fine id ge Francong tak isikok se sini thanayo je doctors sini MBBS doctors tai ayush doctor namani tai logi staff nurse namani 25 khlaye abo thanayo 28 tarik July last date tomoni obno date bari rekha lockdown ni karone 31 July jora khlai rekha Francong jara obo rimane rok norni bagai tiksa suguri rekha ge fadesi ni nalne seng sini je UNGC ni notice nongkhaman dia dengka 29 tarik tini last date nai 17 August jora omo 2020 ni puila notice ek number ingka nanya di sini sing sini Agartala thanglainai puila Agartala work center Agartala arpore sini oro total 11 ta trade ni bagai Agartala ni nongkhoka seat yang gor tongo seat koito tong bo jaga ne bo trade koito tong abo sungmasin direct qualification baksa na lesene anga jaga tlang add khairka okay nanya de o jaga wo S criteria saga or Francong athronisimi maximum 24 years jorte hini sao Francong 17 August ni hisabai ingke derobar ingke oro SC ST ni ke 5 year relaxation manai ingke 5 year ke 29 jorotoi riman nai sini ST SC rok ingke nadi sengtau bo ko 11 ta jago puila tongo accountant Francong accountant ek number trade tongo bachelor degree graduation in commerce BCom complete khaja ngenengo jikunu university ni 10 ta omongka sin Tripura bagai tekisa 2 number tongo assistant human resource omongka 20 Francong omongke BA ba BBA gangke nongo jikunu university ni hini sawo BA saron BA ba BBA gangke no sugo apore secretarial assistant omong tongo sin Tripura 10 ta omongke ITI in trade stenographer khaja nang ITI English arpore secretarial practice jodi secretarial practice pan tongke riman honi sao arpore tekisa 4 number Francong 4 number ke computer operator and programming assistant Francong kupa motamoti joton khajak or 5 ta tongo ITI in kupa trade ITI kupa khaja ngke riman honi sao 5 number angka draftsman civil or angka 5 ta ITI in draftsman civil trade ombo apore electrician jara electrician khajarok or kuta seat nge bango 30 ta ITI in electrician trade electrician khajak nanai arpore tekisa fitter bo 30 ta tongo ITI in fitter ITI khajak nanai fitter arpore mechanic 5 ta ITI in mechanic trade arpore mechanic motor vehicle mechanic ni khajak nanai ITI ya ombo 30 ta tongo arpore surveyor 6 ta ITI in surveyor trade arpore welder 30 ta ITI pass out in the trade welder gas and electric ni sao Francong ingke obongka total 11 ta ni o jaga busuk seat tonga qualification busuk ingka jara graduate khajak sadharon graduate BA pass tai BA pass ngke no oburimano assistant human resource bagai kuno ITI sara ITI ganang rok ngke to motamuti apply khaimano ingka nadi sini sengtam khainai sini duration of training ingka sini 12 months
library assistant ni bagai inga abad baki rong ke 6 month ni sawo jago inga o je training ni je time o jago stipend hisabai rojangnai ni sawo busuk rojangnai o jago kono sija korai na thangkang ke apply khai naimano inke romdin nung training khaimani jorabo no kono tie rok rojaglak tai boarding tai loading rong ni kono rojaglak ni sawo afore selection process inke merit system amti sawo afore nung je pro selection ngi thango afro joining khaina pro ni document verification khainai ngai sini nanya jor tam saka date important dates je notification nangmani 29 July afore 29 July ni simi senka last date receive khajjangna application 17 August 17 August bolte 6টা jora harengni afore date of result selection ni result 24 August friends receive confirmation from candidate nung khlani da khlaya confirmation mar hona nung adino selection list nangka keno borok system rone ada go 24 August ni simi September 1 tarik jora nung confirmation mar na ini saw inga jara rona mo sunai ready wenji siwo to moda moda jotono service khaina mo sungo inge asungno friends ong ke isu jotono hani hai hambai